Okay, ready? Iyam on misang kasililya. Moni pan Pwuhng na isngal sakrat pukot tokan rangot. Ay cungal wow o kapeng bang pranamilap tercay kochias. PWUHng maging sansalis maur. Pagchayal kagan konadir misang maray kapeng rangot. Kibuni ko narakso kon pambiyo. Ay cungal sakrat wow bang pransanankan ko. Pwuhng sa palmarkan nanalap o nang kanyigo. Ay cungal wow churorong kabnan wing Pohnpei. Karyawan kabna Speaker in Legislature. Siyong kung labalap o labalabakan paros ng bilyan mamuso siya o parliament. O ikachuan wow sa palmarkan way insa. Sa palmamay kung babachi yung scriptures siya niyo man ikachuan pakita proklama ng subsets. O ikachuan ulian si Port, Commissioner Management, o tawag V6AH Kangoros, o pusat cungal ranwaw, o pachuan lukok purakan goros, o non-broadcast ng ranwach, niyabang November 1 barang kaunor yung 3 sa Pwuhng. Beban PPU isang nanmen kabetse kanan V6AH, AM Radio kit Pohnpei sa Tuaw, na narinaway sa puno sang match patuloy lagi sa Minsudu. FM Radio uli sa 8.0 live feed ng Facebook o YouTube o ng cable TV channel rin sa Kriyaw na narinaw awari sa Pahrek. Iyang o ay cungal alapilipin sa bulan. Seban sabi kita sa pulmasay program ng ranwach kay sa pulman kaun masin Tewataban sa balman kaun umasin ng cairan watch. Mibansang yan pukan sarmaya ilalawateo rajutik. Isa kisu batu dilalisak tuaw. Mimasani. Eri. Ono patas sarmaya. Koi o kasileyong irayad mekoros may batabiyamu. Kan kasileta. Ermech katebe masakray. Pumaso niyong Niyong mirere ipan kamasakukata lautsang match. Erong sermaya. Chorus son sabot namartikan and suda labalabakan samurukan waramasakan panuwangu. Pranot iban kagalay kata kagan pilihan rai. Kaban rasa kani keleleu opo chur meche o ti pranse. Resoje ban kalwi uti ban tinggi yang o sinsileyu. Ngai kauno na mamasin. Mai kui me chau ko to principal men kaun masin no sei ranwat. Kaun ko chin kabeta sa pun men masin. Koso ko na niya purakan kung kapuyas sa pulmasay achay cungal ilan kaway sangranwat o panpatol. May kong sukses panpatyon lugayang Pastor Arman Sato Pwuhng nanlulaw ang singata sa pulmasay program ang sukses. Nine samat ko lakalap may sangat ranwat ki tron taga Pohnpei wat ngolen ki kapung mula ta ki sabal mo kalangan mo san salong ki man sangat ranwat itu na posono kamele le sabal mo masani sabal mo limbak kin kap may sang koros may sangat ranwat ki tron taga wat angoto limbak kapun may sangat ranwat propebol nan maray nan ranwat kalangan ki ang komisong koros coach manaman men walian ki tropek ki kamu yang kacun kamereti yang kit manaman ngana mo sarawi ko na atno Melen kon mga kan koros sa Israel kan mga government, melen national government, president, vice president, state government, governor, lieutenant governor, lalong local government. Isidong manugayla, Israel kan mapapalibalian siya, o mga momotso kan koros, at melen tatawonono kan koros na isa. Ipagkumain sa matchcoach nga namoy sarawi ang kawikit ng maraynan ranwat, pokasanti kan Pilipil kan, pokasan tatlon men melalo, Pungopung tarap sa nitan may sa matkot kasandikan koros.
samat kot labalab pukon papa sapol mo yaramas mapilpan uyuyaw nan marainan ranwat melel nan wasan tayan kan nan wasan business kan jangan waran nai sapkon yalakan jangan waran nai set rai kan mapilpan tatok nai set Israel kan mepan tatok nan motual don nana kan wasa sedol Pilipin ko koros ni saban tapa yang pamranwat sami pagman sam komuyen sila sangkit tatok ng munti sila sangkit ka pala kan wanituan at pasamo do ranwat ni babola sambil kamurgila kan marain ng ranwat ke babol isiro manogela panenay kan me sanswat panenay kan me pungpung itaman melel main samat kot labala Israel kan melumum anjan basakan nanumoni Israel mel kay labalara kan Israel kan me chungalen dianan toro serigan me sodropal mau dokumain kot ituan at posono kamelele Melimamu sa romo-romoten sa irailo apaliala raila naan kan koros mainsan. Kompatun kubray rail penituan kita pasamodo marain wat ni pegolam wat sa nene yang kit kor. Pagit koros dan kakaan ki eu niat pitan komurala marainan ranwat. Kot manaman mamia song eu na anana pemi sa sair kamu kot man mainsan meteran na ko limbak ipa ko ini ran katin apaliala. Kalangan en komu mainsan imet ni walian tikit. Tron tagawat kaprowang komu yat kapung Kuat kasapal kalangan. Kuwaita ulinganin mebaros kamugalit may sansal ni may sam. Manaman and marin sabal mo yeros at count. Sound kamaur Jesus Christ. Amen. Kalangan ng Pastor Man Soto Pagilolo may community sa Paris pilar ng Pililar la Pwuhng ng sa station ng suksit. Uksekan Pwuhng ng baliya ka kapung sarawikan.
Masan kosanet ng paisisa keo PC walu line of kisu. Kosanet so chamuita nga ramasan kachanga waranan sap testosa o sipala the pastosa nan wasan school, wasan business o wasan kapakonkan. Men kabasawaj konoptasang Department of Public Safety, Division and Police and Security o PayPay sang V6AH Radio. Komkachin agar ng pan-telefon silu riyaw saro silu walu limao riyaw. Pohnpei State Law 71 PC 8-107. It is prohibited to pass vehicle proceeding in the same direction in school, business areas, and any public places. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852.
Bella
kalamin kupurakan koros. Pengkor kecingkam komitsan region Pohnpei di V6AH ang sukses laksunan sa Walmart Station o mayroong siyabang puyakisan ng program kamay o pleo karang pinawangi pinaw ng pagayir mesan apis ko. To whom it may concern, APSCO will be blasting rocks at the fire site if fire occurs on Thursday to Friday, November 6 and 7, 2025, from 8 a.m. to 5 in the afternoon. During this time, traffic within the vicinity will be closed for public safety. Thank you for your cooperation. Pagayang umuwi po kon, APSCO bahan pacuan kapus, luwasan ng sakay ipal sa kayas, ranwat niyabang olen niyalem, tenobang kawalo o isu para ikatri sa tunaw. Kapus watch kasandiyang anyaw iklak walu, maysan, patuloy iklak tumaw muling sa watch. Nanraya nansyung kapus watch, tsangat-tsangat muran ng sapukan, tanpa siyon kol-kol di terik si Pwuhng, kula-kula na kakumawan way pa kon. Kailangan yung pupurparos, kita ko ng way pranchuch po minimum. Sign APSCO representative o usipay sign EPA representative. May agreement siya sa pinpakair, nagkakukure ng bilawsan sila ng kurangan ng sukses. May kukseban sa value of Ghostway, non-program, and coverage.
kamasang akatibang di bang bang abrata iya brata awa mora baba mora yo mabay tal wai sa awa mang iya mang awa kulli kulla mora baba mora yo yang aliye ka awe ke kamol mata matale di bang soro yang aliye ka awe ke kamol mata matale di bang soro break it down don't get your freak on how low can he go get your freak on how low can he go down low all the way to the floor how low can he go down low all the way to the floor now dip baby dip now dip baby dip now dip baby dip just lean back just lean back Huya! Ang aliye ka hawe ikaw mo lang matamahali di bang soro yang aliye ka hawe ikaw mo lang matamahali di bang soro break it down Bata ibe bata awa ka na sanggang sawa ka nila madua manoy sawa ka otan nila mamadala maraguy siguro ngi cambia boleh kapil so bakal mo ba il ngirang age bobo banggema ang aliye ka awe ega mol mata mahale di bang soro ang aliye ka awe ega mol mata mahale di bang soro slow down Masan kasanet nampa wani sa KOPC tuaw line apui saksilo inapuy aramasan mi pandachok an sakawan wai tamen kalachok chaikan o pachpachasali ponanan mo ipakon tawasan kabakon kan men kabasawaj kaunuptasang Department and Public Safety Division and Police o Security o Pohnpei sang V6AH Radio Kambacinakar ng bantelefon Sulu Riau Saro Siluwalo Lamau Riau. Pohnpei State Law 61 PC 9-113 it is prohibited to appear in public under the influence of narcotics, drugs, or alcohol. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852.
Yung mensangkas seleri kala beraksukan Pohnpei o sa pulmarkan korusan pay sa rawat sa pulmar serian ng wang karelapan ng kalal mas lakan kalal
Rakit Sukchal Korusyang Patunan sa Pulmara Jal Trumal Program Ramot, Program ng KAPWARESOU Makinsang Lokuno Maisang Lagklok Riyaw Muling Sawasakan, Program ng KAPWARESOU Makinsang Klok Riyaw Muling Sawasakan, Lokisip Nipungkan. Umigan Chairman George, the BG and Secretary of Pohnpei, Magliparuan kayo mga warang usubil. Tumalin kitiyan siya mga kuyan, pilpakatiyan. Takita ko purakan, kiyo depan sa Pulmara Jal Trumal Program Ramot. Riyaman ko nindunan na batal, ragatin karos ko pula ko yung kapatipilyan sa sakarpan, manin sa karang kasamuaw kay bulimisip na siyang wala po putar palin man siyang kapuran mo legislature suksuro pimpang parola. May ko kasakan mabangki siyo traitor sa payrer pwak chipu da bilgonomit to na natsumal bukan bata kupurakan. Ragatin no karos kupurkalangan o kay charala po peraki masapapa. Kalangan ng kupuraro korusir. May community payos para na profesional sa Pulmar V6AH Radio Station. Dahil bangga din Pwuhng sa Pohnpei program and comment. Tabuyabi, kenjangan sampai waraya. Tabuyabi, mekenong kalau kekini. Jangan, wisayama, wisawarana warawan. Wisayama, ayo kita bukata. Kesulit sila puisi araman. Mautan kaselestamu. Kedeleman macam nakawat sebelah. Apa sesama niya mama. Twalalala. Kesulit sila puisi araman. Kesulit sila puisi araman. Tagalameda, jangan sampai waraya. Tagatabungin, mekenong kalau kekini. Iwisang nyema, ayo kita bukata. Kesulit sila puisi araman. Keutan kaselestamu. Kedeleman macam nakawat sebelah. Apa sesama niya mama. Twalalala. Kesulit sila puisi araman. Twalalala. Kesulit sila puisi araman. Masan ko sanit ng paisisakeo PCA sakriyaw line of Pulimao. Inapoy aramasan mi pan lichapon sa kawanway. Temen kalichap chekan o changaki waranan sapakan. Men kapag sa wachkon of Tasang Department of Public Safety, Division and Police and Security o Payway sang V6AH Radio. Kung kachinakar ng pantelefon silu riyaw 0 silu 8 limao riyaw. Pohnpei State Law 71 PC 12-105, it is prohibited
to drive while under the influence of alcohol or other drugs. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852. Miguel, alongside Birdie Square, my side. Keep the machine in the way. Udang yang masa mau mobil kabur jam way. Waktu tala emo message bil kabui pai. Oh ni mele. Tama ganag mas mabi. Sera pain ko may Pohnpei. So chapile na pasubing ko kile. Kenda may kita so cheka puita. We am no na baba bang wasikin ye. Sera pain na kita mabichiye. Isang wini KAPWARESOU say katungatan ng mga yoy saliyala. Nalulatan ng masayay naskunla. Kanang papaliwari at yuway kakla. Tama masama ko na kumetapi. Tama ko na mga na kasaropi. Sarapin ni mga kunukata mameta. Yeah, mometa. Kadang gaba mas mo gabang mometa. Sarapin ni mga kunukata mometa. Kalau suwa saya punya jiwala. Yeah, mometa. Kadang gaba mas mo gabang mometa. Sarapin ni mga kunukata mometa. Kalau suwa saya punya jiwala. Kaita masa kisah kapir pati. Sarapin ko na ikunti. Abrayang bahilenti. Kaita masa kisah kapir pati. Sarapin ko na ikunti. Abrayang bahilenti. Iwikak, songin ang kawikak. Itatong yatamon mikalen. Itiyan, songin ang muweta. Inong yung elapala. Isyugang matong inupang mo kitinimela. Iwikak, songin ang kawikak. Itatong yatamon mikalen. Itiyan, songin ang muweta. Inong yung elapala. Isyugang matong inupang mo kitinimela. Yung yeah, mometa. Kadang gaba mas mo gabang mometa. Sarapin ni mo ginugata mometa. Kalau suwa saya punya jiwala. Yeah, mometa. Kadang gaba mas mo gabang mometa. Sarapin ni mo ginugata mometa. Kalau suwa saya punya jiwala. Yeah, mometa. Kadang gaba mas mo gabang mometa. Sarapin ni mo ginugata mometa. Kalau suwa saya punya jiwala. Yeah, mometa. Kadang gaba mas mo gabang mometa. Sarapin ni mo ginugata mometa. Kalau suwa saya punya jiwala. Iwikak, songin ang kawikak. Itatong yatamon mikalen. Itiyan, songin ang muweta. Imong yung elapala. Isyugang matong inupang mo kitinimela. Yung may Kailangan nila kupulong ko na siya magandang kapalito ka siya kung mga V6AH Radio ng Pohnpei. Ay pag-drive din ko mo iskila ngayon kasi ang kawal kasi nagsang kapakabadray mga nakapulamaw. Miguel. Arlo ka katitigi. Ader mo mweda. Pwedewang kuparakan siyang sa kung mga V6AH Radio ng Pohnpei. Minaksili sa Priya Hospital na profesyonan sa kung mga V6AH Radio Station. Umaywan ng kulak walo dahil mga kadya ka rin. Karena penambangi penau dengan campaign speech, home sharing, menin keterlabalap and Wayne Matalenium, the candidate Salter it's a junior. Omari campaign speech ang menin change up. And Pwuhng Matolini. Drive ang pag-usuway na sa kumadal program and gamit. Yetri, tagalamete, sama-sama. 「
quito me bueno. Oh peli peli anigi. Oh one step, two step, oh piri piri la. Oh alle on partner the daily pili pili. Oh bella che te kina nasara. Ei to kichakale. Oh alle on partner the daily pili pili. Oh bella che te kina nasara. Ei to kichakale. Cherokee Polo bueno, que vayan chachan. Tío güey tiene chiquitillo huele ni. Un melanquito be bueno. Un peli peli anigi. One step, two step, a piri piri la. Oh alle on partner que daily pili pili. Oh bella que te kina nasara. Ito kichakale. Oh alle on partner que daily pili pili. Oh bella que te kina nasara. Ei to kichakale.
Masan kosanet ng paisi sa KOPC isu line of kiyo. Kosanet socha mo ito nga ramas masocha sa wulma ta chinga license me kamanaman sang Director of Public Safety and kachanga waranan sa pakan nan ansaw socha level. Men kabasawach kaunapsa sang Department and Public Safety Division of Police and Security o Pohnpei sang V6AH Radio. Kung kachinagar ng telephone slu riyaw 0 Limau Riau. Pohnpei State Law 71 PC 7-101. No person shall operate any motor vehicle in the state without a valid driver's license issued by the director. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852.
Pagata Wasalita Korea Talagama Oko Wina no Matana Kokalef Nadigo Nano Matana Kokalef Pilata Magavan Kasiya Samra Belau Polyedo Nan Kumata Ayoy I'm going to Pohnpei Ôi Chama Chamaniya Oh Iban la Legislature Oh Rabina Chamaseyo Oh I'm going to Pohnpei Oh Chama Chamaniya Oh Iban la Legislature Oh Rabina Chamaseyo Kadkadaur molingo Jairong Kowarielu etiki Pelel Pagada Masalita Korea Talagama Oko Wina no Mutana Kokalef Nadigo Nano Mutana Kokalef Pilata Magavan Kasiya Samra Belau Polyedo Nan Kumata Ayoy I'm going to Pohnpei Oi Jangan Janganiya Oh Iban la Legislature Oh Rabina Chamaseyo Oh I'm going to Pohnpei Oh Iban la Legislature Oh Jangan Janganiya Oh Rabina Chamaseyo Ôi I'm going to Pohnpei Oh Chama Chamaniya Oh Iban la Legislature Oh Rabina Chamaseyo Oh I'm going to Pohnpei Oh Chama Chamaniya Oh Iban la Legislature Oh Rabina Chamaseyo Go west, na neighbor, go west, na neighbor, go west, na neighbor, go west.
o kasalili. Ngayon sa pagmamay candidate, Central at si Junior, Pwuhng, Sir, and men katalagala. Umon may koros ito sa karataan wow, o kapin pa kaparisang kung nanan. Pwede kirabi kapay, o kalangan mo may katisapal man ki, o maglanan kitay sapal may harasapal. O pwede sa karataan trapaan patunin lang, ay ito sa karataan wow, o pipon, kung walang wow ang Pohnpei, o pwede kapeso kapungot, apanta ko meron ito ang matalim, ay ito sa karataan wow, o pipon po. O sa labalabis pa ng mga Pinoy na talinim, wala pa ang kuburan isanangkan, o ang kilkant, o napan. Wala ang kapatuban kuburan na panmang matalinim, korona letaw, letmang matalinim, liyamin ang letaw, katintalo, sumas o pinintag, orakan kores sang tralokok lidlot pa, wasay, uloy sukan o warangkan. Isunalay sa risukan o warangkan. Kaunan pinakan, lamlam sa mawakan. Kaitian mo mutsukan kausan na mga tinanim. Kaunan paninilaut o tuktukan. Pupagyan sumawat. Ay binwentuanan ki. Wow o kapilapan kapuan. Man katalapalap. Karyaw ang man katalapalap. Speaker ang managing sa puisakeo. O managing sa puisakeo unsak o sa pangmamay paninikan kos. Wow ang bilto ka. Saan ko pong labalap ang mga matalanim. Labalap itita o sustakan kos ang matalanim ng national, state o local government. Wow o kapungot ang bilto ka po rin ang liyakan kos. Kami naman ang maglapulkan kos o kapin o wawlap. Tokaya ko meron, tolak tuwanaw, and when matalanim usak, wala kukupuran utut, o lugilig, ang kalangan, may katisapon ng kiyang yaya, nananayin pa sido, sama, yung yakiyar, wala pamay, ng mamot, and pwin, ang kukusunat, and wala matalanim, na panititi, ng January, and papangwat, o wala ko meron, yung candidate, Mr. Pohnpei Atli o Mrs. Pwuhng Albert Climete o sa paninikan course. O pwede sa trinchal, na sa po yung kapato sa course o pangkupur course na mga matalinim ay ipagin wow sa karatawad ng bilkakuya katailan rin ay tungal sa karata ang kapesip pangkupurata. O yung kapato lang mo ipintipulog o ipsangsong kawat. Ipatongan po ki Marital Elias Etze o sa patongan ko ang Sir Wananan o Crunchin Tranqui Sir Egan. Toto kiyar wain matalinim sa parlay sa kriyaw na nito ngamot o ipatonan wain rangot yung bilka kiyang kapesin to wain sak ipilyaga patongan kaptelong ay tumalak when bilka kiyang niya sa panmemoy, men Pilipin, nagtataw ng lagal ko po. Ter usus, ganin katalabala, and way matalalim. Oy bagi sa panmemoy utut, ganinan, and men papa. Yes sa panmemoy is matatakot. Pasantiyan tataw koros, may hinang yung bago tong way, amiyaya, patuya kong tripod, nintuan kasanti, and sa panmemoy. Opis, up. Nakukul te kasantian way antapoy punya ko te siarut autan pan basa ngi e cuma tatak te nang man papa way mata-mata te pepen and amin kaya kusaman kabau o kapaikan me parkin niya and kak saya tatakan paliamot tatakan palisit o kamau o masang kairukan o pukon kairukan karos makin niya o makamagit na ngayon matalalim wawat dari pangkaya ayran sa karata ang kapesi o kapimot kacay sa pulman kikukuran nila o natatawakan natin kapur ito suswat o karos
KAPWARESOU minang Pohnpei sa keo terus sa pinau untuk tahu mana-mana dan Filipin kawan court yung amendment percaya sampai aramas kemisus para napaki kukuran court up court pagkakati kasanati yung ulang sus nuwaw kakarak kaprayan ngay sa pamamay candidate all seven na nagkatalapalap and when nakalini Central Exit Junior. Kaya ngayon, kukurang komisyonan niyang kapkapay ito kaso kung mga V6AH Radio at Pohnpei. May kong kaya gano'n kung panir, mga panir, sa kardang campaign speech. Siyang candidate sa Exit Junior o Sharon Manin Katarlapalap and Wayne Materneo. Patuan Pwuhng nagkukurkan siya sa mga V6AH Radio at Pohnpei. Mula na siya ito kita tayo bang kadriyaw
Kedua, kalau benar-benar penonton lem campaign speech, some candidate strict silvanus, ang lubigyan ng sus ng bawalaw, ang seren menen triensa, and piliway matolani.
Wala pang kuburan sunang kanan mo yung talalim. Likat ko o nakagay ko. Patroon mo gay pasay mo talalim o ulisok koros na luktuk ko no. Nalain o serisok koros na luktuk ko no. Lang-langin sa morok koros na luktuk ko no. Kaunan kuin ko no. Sumisan luktuk ko no koros. Pilihan talagang koros. O wow toror. Tokoy yang ay kandidate kang koros. Sang serin men katarkan o menitiyasap kan koros. Wang kumelet tron luktuk ko no umsak. Ipatrungan ay tungan at panyang. Wiyak sen sa panumay men pilipil melen o nitatawakan utrod na pangyawin na Pohnpei isak kayo Pahrek isak limaw. Ipatrungan ninang yang melen wiyak pukawan waliban aramas ang luktuk kono nan mumutin men isak kap magkatay bang katriyang dali na rana nusus sa ka ng muin matalanin. May katong kuburaya wiso bang inogiyang tron lapati may ibang patrungan kakang mekot. Ibang patrungan uya wani kakang papa tron lapati nan mumutin men isak kaisak kriyaw ba sang ni ikamelele magkapaypan muay utang kin patrosang ran aramas Pwuhng uya kairtan lapati kan koros nan muin matalanin. Pwuhng uya sanamawan kusang kan nanewa penene nan luktuk kono umisak. Pwuhng patrungan kairala ituman sakaratakan. Ipatrungan lukat tron usus umisak ang luktuk kono kutay ng katsla o sa puliman kita is na kong kupurgay yang muya sa palumay men pilipil kasampal. Kalangan o kasalediya ngay sa palumay candidate strict silbainus. Kalangan ng kuburan harus magandang yung kapkapay dito sa mga V6AH Radio ng Pohnpei. May mga dahil ng karang banayar Leo campaign speech ang Silvanus sang lubitian usus candidate o menintrian sang lubitian usus ng Pohnpei. O yung campaign speech wat magkairalar sa mga program ng campaign speech ang may isang kapunrangot mention ni ebang November 1 parang honorary victory sa Limaw. Dahil bang gatin sa Bali o gatin gagawin nan sa mga program ng kamoy. Legislature
Kailangan ko palang balis. May gulimat magkaralar sa kulmatay program sa karatang campaign speech kan and may siyang kapunramot. Minitri sa tayo sa palalar clock 8 nan sa kulma V6AH Radio Station o dahil ba ang gating tutosway nan sa kulmatay program at kamay. Amuat kung yung galing pilgatin ko, maganamang ito na panpakarkam ng patpatunan sa kulma V6AH Radio Station. Kanyang pakayag sa Pohnpei Port Authority, Invitation to Bid, also known as ITB, General Purpose, the Pohnpei Port Authority, also known as PPA, soliciting bid proposals from qualified and licensed firms or individuals for the procurement of a brand new vehicle, including CIF, freight and estimated delivery, product description and specification requirements. Number 1, brand new vehicle, engine size 3.6 cylinder,
transmission, automatic with overdrive, drive, four-wheel drive, body, crew cab. Its submission deadline is November 14, 2025 at 5 p.m. Pohnpei time. Bidder's responsibility. The bidder is responsible for submitting their proposal in the form of a pro forma invoice, including all required charges, and the proposal must include all necessary documentation submittals related to their product, CIF, and estimated delivery. Terms and conditions. The price quotation will serve as the basis for the purchase order or procurement contract. If awarded, BPA is not obligated to accept any proposal, award a contract, or cover any costs associated with the preparation and submission of bids. Review rights. BPA reserves the right to accept or reject any or all responses to this ITB based on the best interest of the authority. Contact information. All interested bidders are required to submit their proposals via email to credit.chat@pba.fm. For any inquiries regarding this ITB, please get in touch with ramson.sam@pba.fm, or you can call telephone number 691-320-2793 extension 122. Thank you very much. Signed, Credit Chat. Usang apps ko, pagkairong wave ko na apps ko, pangkatuan kapos, lumasan na itakay na padroy palso case, Ranwood, Niyabang, o Lakap, Niyalam, November 1 o issue, and Pahrek, Prinsip Limaw. Kapos what ko sa liyangan, uyaw, kulok walo naman isang blok Limaw, Marin Sowas. Una ni Rairan ng suwang kapos what, tangan-tangan oran na sa Pukalpan, patuan kulkul di, kaya rutitisang way ko man buhay ka kulukul, ano pa kumawang way ko man. Kailangan ng kukur-kurus, isa po yung mamayan kukuran ng tuturin. Signed, AXCO Representative. May kayimot pagkay riyaw kan magkakukunan ng bilprensan sa lang kukurgan ng suksyo. Minatri sa kwalus pelenar blok walu, dahil bang din sa bali, pagkawswinan sa kumatry programan kamo. Yatri, manakap DCA, iyatungal ko, ikap po rin sa samoy. Masan ko sanet ng V6AH PC walu line na puri sa Klimaw. Ko sanet pil inapoy aramasan pay tipo nalanway pakon o kiti to bukataramas ta mekot so chalabelbel nan ansaw mastosa tawaron nan sabakan uya changachang. Men kabasawach ko nagta sang Department of Public Safety, Division and Police and Security o BBW sang V6AH Radio. Ang iron kalalapak kung ko chinakar ng ban telefon, Siluriao Saro, Siluwalo, Limao. Pohnpei State Law 71 PC 8-125, Public Law prohibits parking vehicle to unload or pick up passengers or cargo or obstructing traffic during traffic hours. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852.
Masan kosonet isisake PC walu line of kusli sokselu. Kosonet inapui driver the passenger and waranan sap the stosa and richingata wanim anchon waranan sap salang wasama traffic the wasa mawaranan sabakan uya changachangya. Men kabasawach konuptasang Department of Public Safety Division of Police and Security o KAPWARESOU V6AH Radio. Ang kalalapak kung kachinakar ng pantelefon silu Riau Saro, silu Walo Limau Riau. Public Law 71 PC 8-133 prohibits drivers and passengers from opening vehicle doors on the side facing traffic to ensure safety for all road users. This message has been prepared by the Department of Public Safety, Division of Police and Security, and brought to you by V6AH Radio. For any inquiries, please call 320-3852. Baby, the way she walks, bring to my heart this
Ganon ko toli ama sin sâu lắng mà ap ma wang ngày mẹ ca ngã la rong lim tak ma wang ngày mẹ ca ngã la so get the hell out of my way we got sila chapwi diarerai benen mekasalan ehim pomau ay say bel masama bel tayo limau one meso It's an our V6 production. Introducing Ray, Scott, Root Boy, Wawa, and Gitchy Boy.
Kich koros me wiki isiya kaduo madraman pura wesangi wena manela Kamnal diye malay malaylay sangin at kanak toko layaw ka sa mermela Koros berenta kokol kapingas nan wargi kau nengwe kokol Solaraj ko porokor awi elmela met non ko kuriamwe moin se oraman Gazeleria Kailangan ng kuburong-kuros ang katinyang kapayda ka sa Bulmar V6AH Radio Eleven Pohnpei. Kol bukdai korla. Orlegon cold budded. Pwuhng kuburong sa Bulmar V6AH Radio Eleven Pohnpei. Minute Riyaws pelalar kulok tua. Kamangi tapachuan mamam mouth paras tamarar o kamay socha muy an kolkolti tapilnachla mamyairan kainama kongwachin agar namban telefon silur yausaro walu eo limau eo men kapasawach kaunopta sang Department of Public Safety Division and Fish and Wildlife o Pohnpei sang V6AH Radio. Do you know that it is illegal to catch and sell humped parrotfish, giant grouper, and humped wrasse? This message has been prepared by the Department of Public Safety Division of Fish and Wildlife
and brought to you by V6AH Radio Pohnpei. If you have any questions, please contact Office of Fish and Wildlife at telephone number 320-8151.
Kamangi tapachuan mamia wasanak the marine protected area isa kayo na win Pohnpei mamia irang kayo naman kung call telephone number Siluriaw saro wali sa kayo lumay sa kayo mayang kabasa watch kaunap tasang Department of Public Safety Division of Fish and Wildlife o PPW isang V6AH Radio. Pinakapagkasalan Tongin ay kinderikidong Hoy pilmen kolok-kolok Sotekak yan lokasamo Wapiyong kisi silent Rasong ewan rosen Saratang katipinan Now Peito Kuyang wanginingin kiway Tamikin mauki Weken kakwewe Weken kakwewe ki Pinakapagkasalan Tongin ay kinderikidong Hoy pilmen kolok-kolok Sotekak yan lokasamo Wapiyong kisi silent Rasong ewan rosen Saratang katipinan Now Peito Kuyang wanginingin kiway Tamikin mauki Weken kakwewe Weken kakwewe Pinakapagkasalan Tongin ay kinderikidong Hoy
Kalamalan ko po ng koros, magandang yung kapkabay sa Pohnpei V6AH Radio Alangan Pohnpei. Kaya ganun kumait pilar ng isang kuhol kasilin. Kaya na ko, kasilin masama ako. Kaya biwang kubarkansang sa Pohnpei V6AH Radio Alangan Pohnpei. Puminit sila sa Priyaus, kaya pinaktuwaw lang sa Pohnpei V6AH Radio Station. When will we go waiting on supermaterial program and Gamuita, YFC, oh my darling, sama-sama. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Nihan Gajabin, Bankirilan, Bankirisan Gon Sambawa, Bankirisan Gon Sambawa, Uno do Waira Kalimba Kiwa, Solan Yawi Atari Rivasania. Kailangan rin po ng Boros Kadanyang kapkapaido kayo sa Pohnpei V6AH Radio ng Pohnpei. Kaya galing ko mo ikilar ng siyang pawal kasi niya kalakalabok para niya. Pwede mo pagkakan sa Pohnpei V6AH Radio ng Pohnpei. Minutes 5-6 sulus pala clock 12. May gunong clock yung isip dahil bangga din puyaktisan sa Pohnpei program kusandikan o din yang masa ni mangi outdoor supplement Pohnpei chompo po siya kaisang kan supplement right sumat kaya pa na kapabak kawanay sa kanrahan gilangot sa blok isip patola
Ria koros makak ketla patrola yang masani udial siya penawat kumi lukang ang ketla patrola na chamber legislature magpatrola ng kolonia pera balat siyang lokasyon patrola kung bilkat yang masani manginan Facebook, AM Radio, FSMTC Cable TV Channel Rio. Kailangan kubrang koros, minute by sa Plumao, Spinalar, Block 12. Dahil bangga din bagoswinan sa pamatal program ng kamoy papasan ang sumunod. Speaker and Legislature kay Sakeo, Mr. The Honorable Speaker Yay Marvin T. Yamaguchi Banagar Ilayan ka siya lang nang sa kulmaray daray tungal siya ganak It's a kabong city KK sa the bright mission pula.